Thengpi kang hua tumaphan kohora sabbe chalong ingnam rai kom sai khia tumpen kenep dunlo hem ki dok det ke boy det pen ka helu ka chongda dam pen Bangalore along kisung ke phodera puthak a hema tumpen pherang ke mai kang nipon non alom Karbi Anglong arlo West Jantia Hills District MDC kilika farman bodnang kere khang jo hang haya porahut KAAC atum kang samdunrei aputhak KSA Hamren District Committee la pen KSA Jerikendeng branch atum ning kang samse kachipaklang Thengpi kang hua tumaphan kohora sabbe chalong ingnam rai kom sai khia tumpen kenep dunlo Karbi Anglong la pe nijang Karbi Anglong arlo lapuan thengpi thengprang lapuan clear sing sang pi bonta atumi pini an ke thengpi ki ber je angring thepik tanglo lason thot si ke dam tang thang thang ni phai kre phawar ni kohora forest Kaziranga National Park along ingnam rai kom sai khia tum patrolling ke dam bom porahut ingnam rai kom sai khia tum pen humni Tata Yodha thengpi plengchong kine ponlo lason si Tata Yodha agari alakha AS03BC 9980 lapen AS05 AC 3286 lahumnia gari ingnam rai kom sai khia tum arona tengpen neb innang ponlo pusi bertaruk denwan News Desk Report Public TV Karbi Anglong হয় আজি ৰাতিপুৱা আমি খবৰ পাই এম্বুছ কৰা মতে দুখন কাঠ ভৰ্তি এখন বুলেৰো কেম্পাৰ আৰু এখন টাটা DI দুখন গাড়ী ধৰিছোঁ আমাৰ এই গাড়ী কেইখন মানে এই কাৰ্বি আংলঙৰ পৰা কাঠ কঢ়িয়াই আনি আমাৰ এই হাইৱে দি বোকাখাট ফালে গৈ আছিলে তেতিয়া আমি দিৰিঙৰ ওচৰতে ধৰিলোঁ মানুহ আছিল নেকি মানুহ ধৰিছিল হয় মানুহ ড্ৰাইভাৰ দুজন আছিলে পিছত সিহঁতক এইটো আমি ইনভেষ্টিগেশ্যনৰ পিছত ক'ম বাৰু কি কাঠ আছিলে মূল্যৱান কাঠ আছিলে নেকি কাঠ এতিয়া আপোনাৰ নগাভেল আছিলে সেইটো আমি হিচাপ কৰিছোঁ সেইমতে 15 পিছ মান আছিলে কাঠ গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে হয় আজি আমি দুখন গাড়ীৰ বিৰুদ্ধে দুখন গোচৰ ৰুজু কৰিলোঁ এইটো আমি কোৰ্টতো ইণ্টিমেশ্যন দিছোঁ বৰ্তমানো কিন্তু কাৰ্বি পাহাৰত বাট গতিত বন ধ্বংস হৈ আছে গছ কটা চলি আছে হয় সিফালৰ পৰা গাড়ী আহি আছে ইয়াৰ আগতো আমি ধৰিছোঁ এতিয়াও ধৰিছোঁ আমাৰ এইটো নাকা বহিয়ে আছে যেতিয়া আমি সিফালৰ পৰা কাঠ আহি আছে এইটোৱে আমি ধৰি আছোঁ hem ki dok det ke boy det pen ka helu ka chongda dam pen Bangalore along kisung ke phodera puthak a hematum pen pherang ke mai kang nipon Sonsi Phuluni constituency ke parlo BJP Korna killing arong amekar komoling tia hem ki dok det pen api swaso kachepang ring ji aphan pura Bangalore state along ka chongda dam ji aphan thang thang ni phai krihini arni hem pen barlo bonta Bangalore arong supi kele pen sai chongdat longlia ko pen alang li ko moling tia bang men ke su cholong lok ajo kisung chitong nang koklo alang li ko moling tia phan non amat ki ajor po atum cherap chitosi kisu lang pon bomlo bangso kisung ki pholok pen ajo ahe masor ruplin terang pi la pen asomar bang hini atum mang hupronglo lasi non ko moling tia hem kachibang ji aphananta tangka mati dihin anat kadure thektik anpinlo Lasi non ki sunga porahut Karbi Anglong akihai Dr. Tuliram Ronghang lapen MEC Kangbura Kiling MLA Dorsing Ronghang atum nangra bektha pusi komoling tia chor ruplin terang pi lapen ronga saratum pen pherang ke mai along chuning report Lasi komoling ti ahem kachewang ji aphan nangra bek nang ji pusi pherang ke mai along pen batai chuning report lapen kerap ke pali nang ji adem laki Bank of Baroda Econ number 21658100023289 customer ID 08C090820 lapen contact number 9864695559 lapen 6901426399 along kirap paliji pulote kirap plongpon ikpo pusi alang litumpen pachini po
News Desk Report Public TV Karbi Anglongต่อปีนี้ระดับฟูลุนีบีทีปีalongนางลิตุมเทรังเกตุมพันนิลิตุมเนจพาเป็นนางลิตุมกบางเทกปอดอัปรังซีนิลิตุมakar dom pajur gelo kardom la seni litum kisung alam thegla pulo jo la pon pena kisung lo niliong sal lo komoreng ti walang li osoma tabi krailang la pen ahem kiculong ledet kijun long ledet ajo ini amasika congdat cutulo war sai curi don lo arleng hai ambane ke bengaluru pil thian dun lo kidun pen ani sida kam klem long lalang kidun pen masalang li kisu culong lo tomon lang no tipli lang no tong ucu watan ni ko pilone amo da makrep hit tang ho amasing ke non bang ke ho dak pen tum bang ke nang ching thum noi palam se nei pulo engke nang ching thum noi pulo ni to me khoros ka du ka via paisa ta vi ko son ma hem ne pachi li ya phanta la se lahai tangka maha ka duri ten chenglok la se tim Karbi Anglong ke cari pon alang li doktor tuliram rahali tum kaching honai asar khaya farman karjap thip abang kisung ke boy ke rabdun karbi karta ka fan karjap thip abang pas nili tum chuning rilo a link penela nili ongsal komoring ti fan la hem arbung ar pena pachili rok ye fan manga ke rab bang ke a link nang rab vek thapusi nili ami hai bang nili ri hong kepen jordom lo la si alang li tim Karbi Jadi hemat sor kemarin kita nanti kabi aja ni kanggap kumat doi bin lo kila si kita kesu tulung dam lok lo keson pen ni la si sar tuliram ro hang phata tuni rilo la si ngape kita men di hemat sor pun makan apa cedek nang kop kita badam belam sini kita sini di sini Nah, apa yang kami hemat sor pun makan nang papali dunia kop si nang tuni rilo ke cek dim pun phanta Mahapan tamen nang bor ipi dono la si nang pade vek nang ko si pulu ni bang ke hindi hin pen ke hindi tum ta tangka mahata be la si nang tum phansi ke the ke dim tum phansi nang sa khalo la si sar phan tame to na hapan tame sa tuliram rong hang ta la si nang bor ipi don tha si pena ke hem nang pate le lain phansi la si nang bor idun tha si sa tum hanta tu ning rilo ni ke Haura gada MLA dorsing rong hang pen chenglok alang li tum hansi nang sirap dun pu un an pen pu si nilini alang li punili armu pi dami chuning rilo manili masita mi chuning ri duna ong sara pok sita mi ada mi hai pok sita mi la si nili pini ani ke chuning ri bangke nali tum hanang pha bangke lan le lo la si tim Karbi Anglong ke cari asong ake hai doktor tuliram rong hang pini yang bong kemat akerap nili piwek thak pusi nili bangke chuning ri iglo karom Non alom Karbi Anglong arlo West Jantia Hills District MDC kilika farman vot nang kerek hang jo hang haya porahut KAC atum kang samdundri aputhak KSA Hamren District Committee lapen KSA Jerikendeng branch atum ning kang samse kachipaklang KSA Jerikendeng branch lapen KSA Hamren District Committee atum chilangsi MP Amorsing Tiso lapen CEM Dr Tuliram Ronghang atumaphan ami phimi ke kaipo Kupia pachi ke kainang kokma puloti non malom West Jantia Hills District MDC kilik apartment Karbi Anglong arlo vot nang kirek hang jo hang hai po bierta pidera phit sitami tim Karbi Anglong pu kachi pu atum nang humri dedat apot pusi KSA atum pen pachini pon mate Karbi Anglong alongle Meghalaya aphan pidundet loma puta KAC atum aphan Karjupon pado News Desk Report Public TV Karbi Anglong Oke, damtang arni kita me dak West Karbi Anglong arlo Meghalaya non la MDC kilik dobom taso kilik pen dak la West Karbi Anglong arlo border pen arlo kahelo kilometering kora po ansi alang itum campaign wang bom lo asila so campaign ke wang ke cheng hotel sita mel tum Karbi lo chali song pen press media press conference nil tum bi polo haso press conference along sita me da tim Karbi Anglong mate KAC ka chari atum hansi ta me juning rilo je pini pen mate pena pen prapun ana ke prapen la Karbi Anglong tu mas council atum dak dim on wang pen la suasai ka ciklem je phan nang tum arpu tipik lo ko hal su pen sta me ka juning ri bom lo sita me pinianian ta tim Karbi Anglong tu mate KAC kuliram lo ka chari ang government atum sita me ladak la so dim na humri de la so aputhak thang na tak len thek
la so pu taxi ni litum pini la so ke ning ke jang je la so ning ke oya yo ini si alang litum tim Karbi Anglong kleng sar pu puno je la CM tuliram Dr. Tuliram Rohang amit pi la pen revenue em omosin piso mate iltuma MP alang litum bagini apu pisame gini litum la bangso sai alang litum hansi ame ke ponang kong la kedam kiwang yilang ni penap penjong si penap dik penjong si alang litum thang nata arpu chen thang nata sai dengde pulote kiwang yilang ni stame litum kachisong sai bang sudak pen sami aku litum ke deng ponji aphan litum cisik pon elo chopoma non ankele ji in korasi lo Meghalaya dak west Yantia Hills salong election apa dei bon sitame non puanta Karbi Anglong Autonomous Council mante dak Assam administrative atum arong along Meghalaya pen wangsi campaign ang kapado do de sang se no anta ke khang ang thek long le nang le tuma hin pen ko pilo la pachini pon po la si ni litum kachini dun ateng bon mate honde mi son lo je tim Karbi Anglong tu no anta Amerika silok anu kang thong la som si thek long lo mate alang tum yong si Amerika silok le anu tang thong the alam ta ning thek ari akeng ka heno ve ko sonte alang litum la so dim long wang nang ji le la an social media Karbi Anglong long se ta me che thang lut la an huri sai huri la an ka che thang pitang de lote alang litum wang nang ji ke la si ni litum bang ke honde mi milo la pen alang litum bang ke la bang solong le bang ke Meghalaya phan fior de lo pusi ni litum bang ke ninji ponang kong lo jong ponang kong lo inut INC mate Congress a candidate pen dak la West Karbi Anglong abang pi banikas labang alang like la dak si am hang da ke thege alang like la dak si lo ta ka cham lo la dak si ke thege ding lo la si alang li bang ke non la bang so kili ke long si ta me a candidate manun long po bang ke nang hume me lam lo la si la ke nil tum jong nang ko la so long li bang ke me ga ya pan idalo give and take bang ke Karbi Anglong Autonomous Council tum bang ke chi kroi dun de lo bon tu bang si nil tum bang ke puna ko la pen yong sinang litum yong si chi kroi dun de la so give and take yong sinang litum yong si ki kroi ave pulutang te la so aputhak pena amat nang litum dak adim bang pen la so give and take bang chi withdraw nang po la pen la so give and take api chunji pu isi regional committee so ke form do so regional committee long bang ke a chairman ta Piyus Hazarika si a chairman lo la so committee long bang ke EM mata dak amreng constituency IEM mata local EM mata MAC alangli rinaterang pi sitame a member lo son thak si do thulang avijit kro son thak si do thulang MAC hetsing phangchu hetsing rongphar alangli tum sitame a member lo yong si nangli tum yong si la so give and take yong si kroi kre yong si la Meghalaya phan long li ki pi abang yong si kroi kre pole la so a committee sitame chi pri serak nang po la pen yong si ke kroi kre hok wek lo polote pen abdik pen bangke la so dim long na chi humri pen la so sai bang nang tum chiklem serak nang popu bang si nilitum chuning ri lo yong si nilitum alam ka chuning ri alam teng pen yong si kapate pek do kok polotang te pen abdik pen bangke nilitum so dak pen ka chi song sai sitame nilitum ahir do yok pen chi song pot entela give and take policy along kaching watching side on je phan alang litum committee seng lo la pen a chairman ke Piyus Hazarika phan si pek lo enta alang li tuma team pen labangso border mate Karbi Anglong pen Meghalaya hoi long ingphong ba nang ka humri doloma labang ke nilitum arjun long le la so ka humri bangke arjun long la si la so long le ki pia bangke chun elo bol bang si nilitum bang le long si jong pona kong